Okay, accessibility for the kado. Apo, ket once again, you watching at kami manen dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nagsamit ket apo natambahan kami iti messages and Merry Christmas to all from Renan Tabios. Ket ko namit ni Emery Jane Okbaguson, mabali nag-request manong tayo man biag man ti Hawaiano ti patukaryo para kinila kay ko dayta kanta Mr. Rolando Guson. Thank you from Emery Jane Okbaguson. And Lorna Sapigaw says here, good morning mga idol, pabati na po family ko sa Rizal, Nueva Ecija, family Soliveres and Sapigaw Rigor family. And Kabsat Kasi ko na thank you very much sa Kabsat Jur and Balong Taika Ablao you. And of course, good afternoon makini Pearly Calibozo watching from Taiwan. She's wishing Merry Christmas. Ayan, and good afternoon also to Arwin Bustamante Parahas and Curly Polly. Ayan, please PM me po kung naman. And Maria Estacio says here, good morning idols watching from Italy. God bless. And Rafael Nisaragard, Gragasin. Ayan, Gragasin, binaliktad na tayo, pilyado na. Watching from San Diego, California. Pakikablawan yung man, tayo Aruba, dagitay, pakikablawan yung man, Karuba, dagitay, kabagyan mi, ijay District, Gragasin, Quezon, San Isidro, Isabela. Jay Chinitas Store, Apo, kunana. So, good afternoon, Apo. Dagiti, agdingding kita Chinitas Store. And good afternoon sir, watching from Beijing, kuna namot ni Aningski An. And good afternoon also to Vivian de la Cruz Bautista. Yes. Kita ngarud sunata abong may paay kada kita dito Hawaii, hindi sumarunong patukarin may hanga patukarin actually kansyunan may kabsat. So kada kita iso amin nga dito Hawaii. Dahil kita mais paay kada kayo amin. Madik mo mabirukan no ayan natatabiyag ti Hawaiian baka ayan inikat ko pala dito so matlahang di mabirukan dito biyag ti Hawaii baro Ilocano siya hindi Ilocano dita atan atoy okay nga rod. Para kada kayo abo nga dito Hawaii itata, nga kunana dito isunata, kat di pa yung makudkud tinabudo. Gaputi kinaadot obra. Wanan lang abo nga dito, ura dito yung Pilipinas, ang talagang igaad mo timanggad, ay kat hamong nga masango nga talaga iti agkudkud, kalagita nga nagatal. Narigat natuog biag ti Hawaii trabaho akan kanayon no kabagyan agsurat dumawa ibaganat kayat na agatat agbain ka mamrik na ka kabagyan suru-suruem tiyak trabaho di mo saksaklutan nakulap mo tapno rumang ay biyag mo di dalaan mo rigat at trabaho nabudo inaldaw aldaw agraman pa'y Domingo rigrigat mit na palalo ito'y Hawaii
nagsubsubli kami. Kaya dagiti dumapay nga pangablao apo. Once again, thank you very much for watching, for being with us. Ganay tatangkan ito. Ket ulitin iti agpasalamat wenno agyaman ket iti nagbalin na paset apo iti kalabes nga concert mi sa jay Candon na City, Ilocos Sur. Nagbalin nga very successful. Once again, thank you very much sa Sacred Heart Savings Cooperative. Okay, the biggest cooperative in Region 1 and 3. And soon to open, dito yung Region 2 kano dahil tapo. Oo. One of the biggest, kita amat, nakadaduti branches da. Aduti tao, aduti membros da nga pagsaserbiyan da. Iso nga, kayang-kaya da tayo sponsor, iti may isang big event such as the concert tayo. Kaya talaga amat, nga amuda, dagiti sonata ti 4 decade do sa Jai, Candon City. And for our tawag-tawag portion, ayan, ikantay man ti kung tawag nga rod. Kaabsat nga makatungtong iti may isang napagayam tayo. Madi, video mo. Tawag Tawag apo. Madi. Awan, tawag lang apo. Awan ti video na tap no. Padasin nyo ulit tumawag. So for those who want to greet online apo, at ay mga gantap timag yu. Itinterot lubong, tawagan nyo lang ni John Mark. Si kanti tumawag balong. Gandang hapon, idol. Paki-shoutout nga po family Ramil at yung anak na si Arlene Armendez now in Saudi Arabia. Kunana ni Arlene Ramil. Tigas man mga sir, awan pilpilyan ni Ayat. Salawat po from Fireg Ragukos Bakhani. Imbangal dayo dita amin kakabsat. May sa nga taga-subaybayo dito yung programa yo. Dito yung kami Fujairah, United Arab Emirates. Ket ko man nga request birthday song alay ko sa anak ko nag-birthday niya ngayon. Nagpapasalamat Lito kayo from Fujairah, UAE. Happy birthday Latan. Happy birthday kini anak mo, Sir Lito. Good PM mga idol watching here in Santo Domingo, Ilocos Sur. Kita lagnan from Nympha Tagorda. Pakisabi yo karubati happy birthday itangal daw di anak ko ni Bernadette Sindanum. Magandang hapon sa atin lahat. Sana dito naman kayo mag-concert dito sa Bigan, Ilocos Sur. Apo na from Nympha Tagorda. Na padas mo na po ti mansion dito nga mga concert. Padalang apo ti kayam may iding special nga napanami dito vegan. Good morning mga idol watching from California, from Angel Gungab Corpus. Nagay request dapat tatay aya. Dito ka narigat nga i-memorize. Mas lajak maaklon kung mga nagayam. Ano di jay? Laglagi pem. Laglagi pem. At kitain ta no bakansyon ta dati. Napewan. Dito may isang folder iso na. Ilocano Waltz. Napewan. Baka sa Ilocano Waltz. Wala kita matan eh. Awan no konak eh. Kanya ka Yung mo kan. Yung birukan. Panang lukom kanya kon. Napewan nagpaisaw. Baka no pimano mo tantisibay ta dito nga kansyon. Ayun no. Sige. Di ba? Ang arodi, nag-request na po tilaglagi pem. And of course, mabalin nyo matag-request sa bali pa nga sunata. Basta atay sigod nga kang kanta. Amen. Ado mo dahi takat. Okay nga rod? Kasladyag maaklon panagkapukaw ko kakaisunang ayat ko Jakman ninanama ama suliso ka bayat ka awan ko narukog man gayam dayta na ken mo kararwaken puso di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento
naragsak ka, itasidong na palabusan kangaru. Gemnudong tengto, aldaw nga babawi ka, pamakawan ko jak may panunama. Laglagi pem mawanting nagkurangat, ken nagbasulay. Toto'y ayat na imparitnat, ketawan umata. Ngimpiin subad mo, nasaan ken lindung, pusok ti sinugatan. Abges ken panaas, tinaglinaan, ken kaaman ang lilaw. Narukog man gayam, di tanaken mo, kararwaken puso. Di mo pinanunod, to'y sakripisyo, rigat ko kento. Nupa karagsakan, di panagsagaba, awan mabalin ko. Nunam na maen, adi na kun kasapulan, siya kun tay lipatan. Laglagi pen mawanting nagkurangat, ken nagpasulat. Toto'y ayat na imparitnat, ket awan umatap. Ngimtiin subad mo, nasan ken lindung, pusok ti sinugatan. Abges ken panaas, tinaglinaan, ken kaaman ang lilaw. Abges ken panaas, tinaglinaan, ken kaaman ang lilaw. Okay, 15 minutos abo kasagbayan di alas 2 di malam, and you're still with your Manong June Seriales. And of course, Janmark Pastor. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio, Santiago City, Nagsambit. Kuya Janmark, paglit man ni Darling ko nga happy second mansari kanyami at pakibaga ay ayatag iso na unay-unay from Ryan Castriciones ng Liberty Heritage at sa mga kasamaan ko pakigreet na din kuya ng Merry Christmas. And Joanne Bautista, more power FDD and God bless kung na naman ito eh. As well as Francis Reyes, Merry Christmas karuba from Taiwan. And Marilu Baltimore is watching from Hong Kong. Ayan, kita nyo man talaga nag-adayo nga lugar. Kung na naman ni SM Ron Nagasao. Karuba, kablao aman ti pamilyak. Ariola kan Nagasao dita Jones kan Echage. Kita Susan Villanueva says here, Merry Christmas, Apo. Kuna naman. And of course, Nagbibuhay na ajong ne. Bagbaga man. ayan ito. Jan Feliz Pastor Seriales is watching. Ayan, anak ko, agpalaing ka, katay itong palaw ko mati, kaya ni mama mo nga, uminom kang uminom, tatatalang tika sa pulam. Tanong umato ti platelets. Wan, agpungpung tuta ni mama mo, niso nga, hamok ko mga papaayan, ta nagrigat ka dito unig ti hospital, kita ma, di ba? Nagrigat, iti masakit, mabalim mga pabiitan di pa naglaing mo, iso nga, please, cooperate. Takad mo karapugog mga agsulat mo ang kunahanan ni mama awan. So please do drink lots of liquid. Please. Water. And water again.
Hello po, good afternoon. Watching from Korea. I'm Gina Jeong. Yan. And Marlon De Jesus Bayatan says here, Merry Christmas, Apo, from Regina, Saskatchewan of Canada. Oh. Watching here from Lihue, Hawaii. From Jose Cabuag Castillo. Nag-aduda, nag-adayo. And One, watching from from Hawaii. Edmonton, Alberta, Canada. Leo Domasing is watching. Of course, Jean Guado says here, pagkablao man, kini pamilya nga Guado, family. Yeah, daman dito mo tawag. Video mo kabsat. Tawag lang. Ayan, mangagpainimanan ko nga Gina ti boses ko. When agko kun naya matatatimik mo malasing nga nabanog. Haan, siyempre di pala hospital ni Ajang iso nga madi nga may pigsa, madi nga makapagragsak unay. So adalang ito nga nagparang Tapno madi nga. Tapno dire-diretso ti programa ket ti puso ko nabati di hospital. Sabi ko mataglay isunan. So Ajang, once again, agpalaing kanok ko. And sige mo dito mo tawag tatay. Tawagan. Syakti mang tawag kanya. Voice laeng. Sige. Yan. Okay, mabalin nyo. Ako ito tumawag iti account ni JM Pastor Konanan. Okay, UT ako mablaw iti live. Di naman sagsagutan. Hindi mo sumungbat na ating Arlene. Connecting. Datan. Hello, good afternoon, ading Arlene. Kastamit kanyayo, idol. Idol ti Arlene. Kabalin ka di agbati. Yes, please. Sino dagiti kablaawam? Agur kabit. Ayan mo ka dito tading. Datinak Saudi, mga idol, Saudi Arabia. Saudi. Ano oras yun dito tatan? Alas 8, 8:50, parang idol. Ay, alas 8. Okay nga, Rod. Tagiti kablaawam. Go ahead, ading. Kaplawak man dagi jay panilyag dita ang kalaw ka na nga danan ni tatay ko nga ni Manuel Rabel, tas yung aji anak ko, ko sakay. Aji anak ko nga ni Arlene Armendez, anak ko ay mama ay ayatan na kani mama wala dati adayo. Tsaka dagi jay kakabsat ko dita kalaw kan angadan. Okay. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, likewise. Kanay nakandingdingag iti kayo. Thank you very much, ading. At sabi ko, maura, pagbitlaan ka na medyo na, dahil nga ili mo ti pamilya, babaen ka, ti sonsonata, ti Ford, dahil duwo. Mabalik nag-request. Sige, barbaring amumi, dahil ti amumi nga sonatan. Ajay man po, pagpagoritok ni neneng ko, kunanan tayo dyan. Ay, kinantami tatayan, damo, tataya, baby, kinineneng. Ajay pinag, kang latang idol mo, ano? Okay, sige nga, Rod, na-cancel mimit tatayan. Anyway, thank you very much for calling, ading. And advance Merry Christmas, King ka. Okay, datang po ni ading Arlene Ramil of Saudi Arabia. Medyo nasakit tinakama po nga makangagti adi ibaga ng ayatan na nagiti anak na talagamat nga makapudno. Nagrigat nga talaga ti umadayumat. Kasi iba iti pamilyam tapno lang maitid mo iti kasapulan da. Watching from... sige. Ay, dabay na tumatawag. Okay, we have another caller. Hello? Kumusta? Sikat ba sikat kagaya mo? Hamat unay. Sino dayto? Ni Norman. Norman. Pilyado? Nagasaw, di barkado. Lagasaw. Barkadam ka no. Norman. Tagatno ka, pre. Barkada, G. Taga Santiago, Rosario. Madim sa mo man lagi po. Di ka klase ni Stan din ay. Stanford. Wan.
Ano mo lagi po? Aman na makita na kasiguro ni Kuan. Balang. Malagip talaga. Iba kaktukin ni Stanford. Yan. Oh, sige. Anyway, sino ticket mo kablawan pare ko eh? Ang kablawak man digiti pamilya nagasaw kin Ariola di Takwa. Itchagi kin Jones. Oh, sino pa eh? Kin digiti amin nga barkada kon and Stanford nga Estabilyo. Ni Robert nga de Vera. Ni Lyndon Bichelo. Sino pa eh? Kini Rogelio Tuson. Kini Rogelio nga Tuson. Hindi cappuccino nga eh. Aji lang Cappuccino. cappuccino. Amo mo. Arturo. Wala, mamuka. Gwen, amin nga makamamukha niya akong brother. Sige brother. Anya ti request mo? Request ko man tay 7-6 na kuntunada. Sige. 7 Anayin mo kayo mga banda tata brother? Datuyak Rosario, brother. Ay, tilang Santiago? Wan. Gwen. Kuna, mano da jika abroad. Anyway, thank you very much for calling, Kamsa. Thank you pare ko, iti pa nagtawag mo. Sige, thank you. Merry Sige. Christmas kanyayo, duwa. Kastamet kin iti. Thank you. Sige. Ayan, iti request na apo kat 7 C's. Katakitan taman dito di 7 C's. 7 inches mo ta dito nga min tatay nga nakasagana. Ayan, once again, for those who want to make a call, apo, hindi lang po account ni JM Pastor kung nanatat no makapag-greet kayo mati live. Ita. Kita sumarsano ng araw dito eh. Malagip na kanon. Ako kus papasensyakan kam sa tatahan na kanalagip tatay. Wana, yung bio profile ko na one malagip ko. Jiro pa na. Ato ti kasangsangom sa pipipito di Rosario ide. Ana? Kasangsangom magpipipito, amin naman. Made, pipipito. Ano Hindi ka nga? mo gayam ko siya. Buritik-tik ti ayam mo ide. Bilyar iso. Bilya. Jay, Okay nga Ruth, para kayong kaading anak Norman. Norman Lagascaw. Okay. Gaganda magkabalin tumawag, mabalin na po. Okay, dito job bro. Inaldaw-aldaw asikat mapanmanunot ko manhipon pa'y datat nagamam mo uri pa'y kasat magpanangiyaw-awan ko sikaran ta matagtagaingat ko Nagurigaten di kasasaan takasken kaddan asawa ngemjak metten mapawilan tuirik na ket idin imanugutak asikaken syak tayak sara amuklatan nuanyat mapasama mapantajay 7 C's tanan namin taniyaya idatun ko to'y puso bagiken kararwa mapantajay 7 C's tagpapasta traksa riknam kenday to'y riknat isudat nagsabat Inga na kaano nga ta ama ilimet ka di ka nayo na
panagsinarata at dan amak ko mga nood makakita nginalaglabes met iliw ko ken ka Nagrigaten ti kasasaad nakasken kaddan asawa ngenjak metten mapawilan to'y rikna ket idin ni manuguta asika ken siyak tayag sarat ambuklatan wanyat mapasama mapantajay seven seas tanan naman tani ayan idaton tutoy puso bagiken kararwa mapantajay seven seas tagpapasta rasa rignang kenday to'y rignat isudat nagsabat mapantajay seven seas tagpapasta ragsak rignam kenday to'y rignat isudat nagsabat Ngarod karubag subliti for decado with our program Adda Kami Manen dito lang po 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit kalpasan na po ti sumagmama